Gimana hari ini? Hari ini seru banget deh. Tadi itu aku jalan sama teman-teman. Terus kemana aja? Weh, Rozi, waka makan di di mana kerja gini tuh? Aji ba aja, kabala ba binira, sabar anak tuh. Amdi ba Amdi, masih suka sama si Siti tuh. Kabanya lah lagi nak. Woi, awas! Zona! Awas, ini di belakang pohon gua! Awas!